16-il pajjiż vjaġġ wieħed għan wieħed. Dak li persuni b'diżabilità jingħataw opportunità jipparteċipaw fis-soċjetà, tkun fliema rokna tad-dinja tkun. Journey of Hope huwa vjaġġ li qed jagħmel grupp ta' 16-il persuna, inkluż 2 b'abiltajiet differenti. Gruppi li ilu 9 snin biex jagħmel din il-ħolma realtà. Il-vjaġġ beda minn pajjiżhom il-Kuwait fl-ewwel jum ta' Mejju u kompla l-Qatar, l-Emirati, l-Baħrejn, l-Eġittu u l-Greċja biex issa jinsabu Malta. Iltqajna ma' ġenitur ta' tifel b'diżabilità li jagħmel parti mill-kontinġent. I am a father of a Down syndrome boy and dealing with him, joining with him all his life. I found that good life in front of us, good word. This word consists of a lot of intellectual disabilities, whether they are Down syndrome or autistic, and they have a lot of activities. They are human beings. From our experience, we understood that they can do many things. Iltqajna ma' Khaled u Michelle, żewġ ġuvnotti li l-vjaġġ ma qatalhomx qalbhom u ma qed jagħtu kontribut sinifikanti fix-xogħol meħtieġ fuq id-dgħajsa. Khaled u Michelle huma akkumpanjati minn nies li verament iħobbuhom bħal coach tagħhom. Għalilna li l-vjaġġ ġielhom jifhmu kemm verament huma kapaċi. We can to do everything for the world. That is our message. This Michelle and Khaled, they can do everything, you know, they cross all the seas in the world. Ġenitur ieħor wassal messaġġ sempliċi, tfal b'diżabilità huma parti minna, allura ħaqhom l-istess bħalma ħaqna aħna. Wara Malta, Journey of Hope se jkompli jżur diversi pajjiżi, jmur lejn ġibilta u jaqsam l-Oċean Atlantiku lejn New York u Washington, il-belt kapitali tal-Istati Uniti tal-Amerika. Il-kontinġent se jorganizza attività fi Pjazza San George il-Belt Valletta nhar l-4-18 ta' Ġunju. Tlaqna minn fuq il-Journey of Hope nirriflettu fuq il-frażi Maltija li donna daħlet kexxun, ninsabu l-koll f'baħar wieħed. We don't look for the nationality, we don't look for the religion, we don't look for the color. Those children, they are all same for us.